Bihaon, juz panagnaan, juz ulawal, ta'allumu tajwid suratin naba. Pag-ingat tajwid sin suratun naba. Amo yatuin panagnaan. Sumakawa, adi pa kita makalaton, kabalikan ko, adi pa kita makalaton, dumihil kami pangadjian halom sin suratun naba yaon. Mga pangadjian haloman niya, amin subay tahatihon, ingaton ta sa unal tudin suratun naba yaon. In suratun naba hika kapituan tagwalo tartiban siya halom sin Quran. Hati niya surah hika kapituan tagwalo siya. Sarta in taud sin kalima, tinya taud sin kalima sin bisara tawakan words in taud sin kalima halom sin suratun naba hanggatus kapituan tag upat. In taud sin huruf, tinya letters niya, in taud sin huruf, suratun naba pitong gatus ka numan tag unom huruf. Sarta in makna sin suratun naba, naba ini news, at niya atawakan announcement, the announcement na pamahalayak. Yan. O ito in taod sin ayat niya, ayat sin suratun naba, kapatan ayat siya. In suratun naba, kapatan ayat. Sarta in suratun naba ini nanaog siya Makkah. Tinya Makkiya siya in suratun naba. In suratun naba nanaog siya puas sin Ma'arij. Puas sin Ma'arij, iban pianaog siya before sin Naziat. Before sin Naziat. Atin niya in pianaog panagnaan in apartangahan siya sin Ma'arij iban sin Naziat. Nanaog muna in Ma'arij, pag-ubos ito nanaog na in suratun naba, puas sin suratun naba, nanaog in suratun Naziat. Ama ito in dagusan niya. Biyaon pangadjiun na to in suratun naba. Tagnaan na to ay isti'adha. Mag-isti'adha na kita niyo muna. So, farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Bang mawasahon ng Quran, pag isti'adha ka, tinya pangayo protection din Allah subhanahu wa ta'ala din syaitan liyanat. Tagnaan na to. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. In ain pakuan-kuanon mo siya, lang sin Tagalog amin padiin-diinon mo siya, tinagipit-gipiton mo siya, tiyo bukon di kugdanan basahon mo long mo papagsiwoon mo siya hamza iban hamza, di ato kugdanan, ataw kan in pagbasa mo di sab kugdanan, subay duka ingon mo in hamza iban sin ain, subay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, in lafdul jalala rin doon, in lam niya o niyan siya dua hukuman. In lafdul jalala, amin lam din doon lafdul jalala hangan sin Allah. In lam yaon, aon dua hukuman niya. In panagnaan hukuman niya marakmul, in hambuk kisab manipis. Magawa in pangasubuko nung kaingatan, sin in siya marakmul atawakan manipis. Kaingatan mo in lam din doon, in lam lafdul jalala marakmul atawakan manipis, mag-base doon baris haunahan niya. Bang in baris haunahan niya kasra, in hatihan niya in lam din doon marakmul manipis. In lam din doon
manipis. Yung pagbasa kanya, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Long mo, arakala, maunin pangasubo, may ta, biya din inhantang niya, bang siya marakmul. Inhantang niya, bang siya marakmul, yung pagbasa kanya, Allah. Biya nasin, Allahu Akbar, Allah, Allah. Marakmul in lam din dito. Malago yung pagbiddaan niya, umiyan kau, Allah, Allah, iwansin la. Allah, iwansin la. Allah, iwansin Bismillah, Bismillah. Malago yung pagbiddaan nito. Tinabi akong pangadyon na to nasadya muna in manipis in basta kakitaan mo haunahan sin lafdul jalala in baris kasra hati niya in lam halafdul jalala hangan sin Allah Ta'ala manipis in pagbasa kanya Bismillah Bismillah Bismillahirrahman Bismillahi amin ha yaon in ha ingukuan niya yan sibo iban sin hamza hagunggungan inha bihan ingukuan niya ha gunggungan sibo sila iban sin hamza impagguan niya normal wayroon maon paggipit bian sin ha bian ha hukum bihat to sa pawo mo siya normal ha hi hu bismillahi ko no maon in paggipit ha bang ha bihin in dagbusan niya amin ha bihan in ha bihan in dagbusan niya amin ha yan in guguan niya magsibo iban guguan sin ain hagi tung sin gunggungan gipit-gipiton mo siya tiyo asupaya malanuin pagguwa niya ha amoy ito yung pagbiddaan sin ha iban sin ha in ini normal ha in ini ha hi hu long mo Bismillahirrahmanirrahim Amma yatasaalun aun din doon kakitaan mo mim kaya babarisan siya tasdid inkataan sin mim kaya babarisan tasdid atau akan nun kaya babarisan desab tasdid inyan impagtawag kanya wajibul gunna wajib siya gunnahan artinya wajib siya lingguan di manjari manuy tu ikaw kapag basa kanya long mo amma yatasaalun bukong bihat to sumakaw ang pagbasa kanya lingguan mo na siya muna then doon ha hambuok mim niya amuin mim sawab in mim bang in hambu in huruf bang siya kaya barisan tasdid in hatihan niya dua na in baris niya yan in panagnaan sukun in hikarwa taga baris biasin amma yaun amma in panagnaan mim sukun sukun ubos ini karwa ma tinya fatha amma na in lingguan mo amin sukun nito bukon ka luminggo ha taga baris bukon ka luminggo dito ha ma amma bukon dito sumagawa ha dito ko luminggo ha mim sukun nito long mo biato dua harakat ingkatan singgun na yan di na lumiyo din ha dua harakat in lingguan niya amma yatasaalun in hukuman sin mad din di unin hukuman sin mad in hukuman sin mad din dun ha sa yaon sa in hukuman niya wajibul gunnah wajib siya gunnahan in harakat niya 4-5 sumakawa dito kita nyo hapartangahan dihilan mo siya 4 harakat
upat harakat. Amma yatasaalun. Amin kahinapusan sin ayat yaon. Mad niya rin doon, mad pagtawag kon maddul arid lis-sukun. Maddul arid lis-sukun. Maddul arid lis-sukun manjari kau magbihil kanya dua harakat, manjari upat harakat, manjari unum harakat. Amin ya. Dua upat atau akan dua upat iban sin unum. Sumagawa bang mutiagnaan hadua harakat suway katan sin ayat akay napuskin ingkatan sin maddul arid lis-sukun din di suway dua harakat bang upat damikian suway upat katan bang unum suway unum katan di manjari magbidda-bidda dua ingon mo siya long mo dua wus hinangon mo na isabin sumunod ayat yato so pamalong mo amma yatasaalun dua harakat wusin sumunod lang unum harakat anin naba'il azim di kugdanan biyat suway impagbasa kanya bang dua harakat day sabin sumunod so pama upat harakat lang mo amma yatasaalun anin naba'il azim bang upat hapanagnan upat day sa bahay ni karwa sambil kataan sin mawassa mo maddul arid lis-sukun hasura yaon suway kataan magsibo-sibo. Mari kita pa ayat sumunod. Anin naba'il azim anin naba'il azim. Yari na isab din di ikaina in kita ta wajibul gunnah mim biha nun yari na diin yari rin diin nun anin bihat tu resab biha resab sin mim suway mo na siya gunnahan damik yan ingan ya lamod dehab siya pagnganan lang niya wajibul gunnah wajib siya gunnahan anin nabai in ain gipiton mo siya sawab in guguan niya si wiban sin guguan sin hagi tong sin gunggungan ampa in hamza amin hamza rin di anin nabai normal in guguan niya anin nabai il azim in azim din doon amin mad hakay napusan niyan maddul arid lis-sukun biasin nalilayta kaina الذي هم فيه مختلفون الذي هم bukon pa kuan no pa lanuon mo lang alladhi hum bukon biadto sumakaw alladhi hum fihi alladhi hum indal indal din doon hasupaya malabtik mo siya marayaw indal hasupaya malabtik mo marayaw atau akan muntol yung paglaptik mo hadal suway mo pawaon in pagtawag kong zaharul lisan in kahinap in duhul sin dila mo ito min taraf sin dila mo in duhul sin dila mo ito pagwa mo siya tiyo o siya to pikiton mo siya pa ipon mo tampal pataas wa mo tiyo pikiton mo siya pa ipon mo tampal pataas the diyan alladhi awan pa yan mga tay manghud ni sibo in paglabtik kanya atau kan sibo in makharaj niya sibo in guguan niya sumagawa inshallah taala kalu paglanggalon nato day mga tay manghud niyan basta bihaon ingaton nato in dal in pagguguan niya duhul dila sarta pikiton mo in duhul dila amin piago amo ito pikiton mo siya pa ipon mo tampal pataas the alladhi hum fihi mukhtalifun
in guguan ni hagunggungan de sab sumagawa tampal pataas kho alladhi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun kalla kaf kalla in kaf pegbedaan sin kaf iban sin qaf in kaf bang mo nanamun amo in aunsan taas sin haraig sin dulang-dulang dila mo bang mo pitsyon sin dila mo in masuok kanya yan aun din doon malunok yan and then doon in guguan niya qaf amo yan in guguan sin qaf bang mo siya sungungan paunahan tiyo pagtawa ko niyan aun mantikatul rekhwa iban mantikatul qasiyah tinya tampat matukas iban tampat malunok tawakan tampat malunok amunin rekhwa in qasiyah amunain matukas darin dito hatampat matukas malunok yato dito in guguan sin qaf nanamun mo in hataas sin aunsan haraig sin dulang-dulang mo yan anak-anak dila mo na rin dun haraig niya yan malunok inday dito isab bang mo siya sungsungon paunahan tinagwa-gwaon tiyo sa jagwa-gwaon mo matukas yan na inday dun na malunok qaf inday dito isab matukas kaf ka iban sin ka kalla na in kalla rin doon then dito siya matukas kalla bukun qalla kalla saya'lamun in ain then doon ambok din ang mga piyagbiddaan sin ain iban sin hamza bang mo yung barisan sukun so paman niya biutangan ko fatha paunahan yan biyan na muna pama barisan ko yan alif fatha yung pagbasa ko kanya atina aun dumakan tingog aun ampain ini in hamza bang ko yan butangan wayroon tingog niya magdakan ampain ain aun pagtawon pagdakan long niya sintingog sifat niya ito na yung pagbasa rin di saya bukun saya bukun bihat to sumaka saya aun tingog tiyo dumakan kalla saya'lamun ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل in jim din doon qalqala sumagawa bukun impagbasa kanya bukun impagkalkala kanya mag-agad long mo naj bukun bihat to sumagawa aun din doon paghundong sintingog hangkari ang pamugwaon in kalkala niya long mo alam naj alam naj'alil arda mihada ardad in dad din doon ingguan niya dua higad simod higad dila alam naj'alil arda mihada bangong kakitaan mo bihan hantang niya hatina fathatan hakahinapusan amin humundong kaw mahinang siya maddul iwad amuin hirunta na akatan taan nyo yaon fathatan dan mihadan sa bangka humundong kanya yan mahinang siya maddul iwad atin niya
mapapas na in hambuok, mapapas na in maig in hambuok, maig in hambuok baris niya, maig in hambuok baris. Sarta butangan mo siya mad 2 harakat. Mihada. Bukon yung pagbasa ka ni mihadan. Mihadan bukon beto sumawa mihada. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wal jibala wal inlam din doon aun sifat niya pagtawag bayniya tinya sarang-sarang bangko humundong kanya to bang siya kawarisan sukon ayaw mo siya palukayon wal direhab manjari mas sapat tudlong mo wal jibala di manjari beto sumawa sarang-sarang siya wal jibala autada ta manipis autada wa khalaqa qaf amunain kaina iyan teto in qaf in guwaan niya dito tempat aminin dulang-dulang sintila mo yan so pama siyariin ipon mo tampal pataas minindila mo yan dulang-dulang in tempat ini manipis in tempat yan malunok ini hindi matukas hindi and then doon malunok yan doon in qaf di in qaf hindi sa matukas ini di in kaf na bihan lang mo wa khalaq sa pa kuano mo nang kare padukoton papikiton mo na wa khalaq ang pamuwaw ning kalkala wa khalaqnakum wa khalaq then di wa khalaq nakum wa khalaqnakum wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna nawmakum وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم قاف يعني نسب قاف وسكم فوقكم فوق di panagnaan qaf فوقكم وجعلنا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا dua baris nagbak iwan sin shin preso na nakatan dua baris ini tapos shin وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا in hukuman yan ikhfa atin ya hapar tangahan siya sin izhar iwan sin gunna hapar tangahan siya sin izhar iwan sin idgham idgham in pagbasa kaniya tapok-tapokon mo si ikhfa tinya sab'an فوقكم سبعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وجعلنا سراجا ini nisab dua baris
nagbaki iban sin waw. Dua baris sirajan yaun iban sin waw. Dua baris nagbaki iban sin waw in hukuman niya idgham bigunna. Waja'alna siraja bukunna sirajan wa bukunna. Sumagawa igun mo na in hambuk baris gantian mo. Igun mo na in hambuk barisin yaun. Sinjan yaun. Sinjan. Igun mo na in hambuk baris yaun. Siraja da kumani makapin. Siraja. Us tasdirun mo inwaw. Sirajaw. Ubos ayaw na ako miglong mo sirajaw wahaja. Ayaw na sumagawa. Sirajaw. Gunnahan mo na in hambuk waw yato. Sirajaw. Sirajaw. In gunna yato gumuwa siya ilong. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا nun patay nagbaki man sin zay muyaw na nun patay an za na in hukuman niya yan ikhfa tinya kuanon mo siya tapok-tapokon mo siya وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا yari na isa binikhfa ma'an yaun an iban sin tha yaun na ma'an tha وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا in ma rin doon wajibul muttasil ma'an in mad niya rin doon wajib muttasil atin niya basin kaya pangadyan natukain manjari siya yan upat lima bihan sumagawa dito kita nyo upat supaya mas afdal in pagsiwo-siwoon ta in maddul arid lisukun upat dito ko kumawa upat ubos ito jaiz munfasil inangon mo siya upat in wajib muttasil inangon mo upat mehinang yato hikaluhay hapag hapal mo kaluhayan kau hapaliban paglaptik may ta di na kau magpikil kanya ni wajib muttasil munfasil bang dukaing-dukaingon mo na magpikilan pa ka pila harakat ini sabang siwo-siwo wayron na pikilon mo siwo-siwo da siya katan linukhrija bihi habban in siwi-siwi yon mad yon siya madya artinya linukhrija bihi habban ikhfa in yan kuan siya idgham bigunna habban linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa wa jannatin gunna us on mad niya wajan gua uminggun na us ampa maran mo inhambuok na nun nito wajannatin alfafa baris dua baris us ito nagbaki bansin hamza idhar in hukuman niya wajannatin alfafa patubtugon na to na sa jarit to alhamdulillah insyaallah subhanahu wa ta'ala kalu makontinue na to da in sura ini pakahinapusan niya next meeting ito bangawon mga pangaso ko insyaallah subhanahu wa ta'ala pag comment man kamo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh